i-content ayipheli. Esikakhuluma ngako angeke kuphele, ngivimba indlela nje. Ngivimba indlela. Yini ivimba indlela? Nginesihlahla nasesiwa siwele la ndleleni sivimbele indlela. Sithi siwele phansi bese siyaqhubeka siyakhula. Siwele phansi manje sisakhula lesihlahla. Kumina letinto la kuso sibe lihlahla sibekhaba. Ngivimba indlela lo. Uyathi ngokuthi kulo lonke elikhaya ukhona vimba indlela. Lo muntu lo umsebenzi wakhe yena kuphikisa yonke into lensineyenda avimbe nje. Noma ngabe seniyavumelana ukuthi awasendluliselane bo sonke sibantu babendvodza asale sikolelana sitosiqhubeka siye phambili asukume nje evimba indlela abhekele yena yedwana ayivimbe le ndlela la futhi bavimba indlela abaphila isikhathi lesithe bafana nebathakathi wakwava ukuthi umthakathi ushe wafa nimekuta nonke embangweni izeni babanye bazile bayinzabeni bomthandazela aphile endluleni nelentandazile bovimba indlela lesi sikhathi ukwenze ukuthi kukenu nitala ngimake munye nitala ngibabe munye kepha namkhatsini wena ukhona vimba indlela ayikho nje indvodza leyakade namake lokwatela abantwana bonke labake babambana nje baba yi-family unit waze naye wajabula kuba navimba indlela no vimba indlela lokho nje sini mehluka nje futhi vimba indlela uvama kuthandwa ngilabatali nize ntibute sibomake boba benamake ibona yini kangaka futhi vimba indlela yena nguye lo vama kuba nemali leniyenti kwedlula nenani bantwana nentiwa bo 5 rand kusiwe mkhero vimba indlela apho 20 awumboni ngani na Jesu bekathanda Judas Iscariot amfakela khikhini kanzi uthi amthengisa uvimba indlela lo sithini isifundo salandzabeni inhlakanipho sale tu qaphela bovimba indlela bakeni kwathi lo ngiko lesisikhathi nenihlangene ningumndeni akusiko konke kudlela ufuna nje ukuthatha ukufaka emlonyeni ngoba khona kudlela onye uyapheka ngivimba indlela abona wena kuthi ngwelo lo mvimbelawo angithi ngivimba indlela bona wena siyayivimba le ndlela ngoba yena ungivimba indlela asuse wena ngalokudla aqaphela angisho ukuthi nangabe kunebantu bakeni sekufuna ukuthi uhlale bahlabeli bahlahlele emehlo kepha hlahle emehlo then ngoba kusibo bonke abantu bakeni labatakuthanza wena bakhona labanye abatakwenyenyela nje ukuthi ule egcineni umncane kepha sewufunzile wena ndlule bona bovimba indlela lapha bahlala bakhona bovimba nasemisebentini bakhona bovimba indlela nasemangweni bakhona bovimba indlela labanye bovimba indlela emangweni kuba ngiloloni phethe leliso lelibukelo mango libe ngivimba indlela usukeleke nje umuntu uyawati umncele wakhe ukuthi ugcina kuphi uyawati umlando walomncele ukuthi ugcina kuphi asukeleke yena abhola bhekele into ebuqhawe bakhe ngivimba indlela selimile ke lifa lisathuthuka ngoba sekunemsindi ngivimba indlela uyivimbile nje bana sihlahla sivimbile kawela kuphi nje bhekele nazi sesihlahla siyakhula siyale sivimba indlela bakhona bovimba indlela banenge labanye bakeni bangathuthane nawe bathuthe nawe labanye masinamafika kuwe baze bakuhloniphe basinoma babona imoto yakho nayiqhamuka egedeni bavule igede uzusho wena uthi lo mnakethu loya ngiyongena naye ezulwini kanzi ngivimba indlela umati watala wedwa ke ndifundzise ukuthi uhamba uwedwa la ke ninte lesikhathi bovimba indlela kube bantu babakholo bateni yabatala abantwana uindvodza ubatale ngenhlanhla lembi khanze sudelele watala babe bovimba indlela kube babafana utsise ukuthi bantu bamama ingafisa sibahlangane kanzi bahlinza mfuku noba bahlangene bovimba indlela lena bevani nangathola lithuba lekuthiwa nali lithuba bulala lo wakena ngabulala lo wakapha wena uindvodza uthi ngitele emajaha kanzi bovimba indlela abevani banyathelana bakhulumana kabi bayaloyana bafiselana lokubi bovimba indlela baqaphele bovimba indlela ungathi nje lokuhlangane nebakeni nje uphike kuhleka nje usineke uthi tshela kuthi wena walunga kuyanteka kulunga kwemuntu abantu bathatha advantage ngabo banake bovimba indlela noma ngawulunge kwani wathi ukuthi ngilungile kona kepha ngiyamathi silonga uvimba indlela lo ngJudas lo waqaphela Jesu ungivimba indlela ya Jesu leni ngoba Jesu indlela yakhe yavinjwa kumuntu ngJudas Iscariot yakhe ivinjwe ngubani indlela ngibani Judas wakho uyamathini ngoba yikho into lemnanzi emhlabeni kuthi umathi ivimba indlela wakho mathi Judas Iscariot yakho wakho
mathi Judas Iscariot yakho umphe kudla uzumfrayele nemaqanza umboyilele umnike asinakadla ushole ngekhazi uthi ngiyathi usiyomkhaphela ngayila banenge abantu labanjalo banenge labanye balutho namhla empilweni bakhoshiwe ngebantu lababewete emabhloko leleni bovimba indlela ukhumbule ethi vimba indlela akavami kwelela ngesheya noma ngawelela ngesheya kuwa kwakhe lapha etule esihlahleni kubanga umsindo leni ngivimba indlela mathi vimba indlela wakho lokhu buhlungu empilweni ngiyenteka vimba indlela kube kunomfati wakho noma kube ngilendodza yakho ugane umuntu wena ngoba uyamthanda umtshele ukuthi yathi dream yami ukuthi ngifuna kubuyela esikoleni ngiyofunda njengoba ngine diploma akutalisa umuntu atshele bangani bakhe ukuthi umfati ofundzela kalungi abuye umuntu akutalisa abantwana labanyenti akuvimbe ngalabantwana suye kuyofundzela yini ngivimba indlela wakho loyo nangu uthi wena le ndvodza kanzi injani le ngoba lokufundza kwami bengithi ngentela ukuthi simane sithuthukela khaya sebayitshelile bangani bayo ukuthi umfati ofundzile uyahluba sekumeyona la iyathi ukuthi ngiyambamba ngebantwana ndawutala kakhulu anake labantwana angabuyele esikolweni ngiko bangaki labafundze bo-diploma labambe bawente boma-degree bangaki labente boma-degree bambe bawente bo-masters bangaki labente boma-masters bambe bawente bo-PhD kude bancane yini inkinga bagane bovimba indlela bathini bovimba indlela umfati ofundzile uyahluba naka kanti kavimba indlela kube ngilolele naye lampetheni naka angisho ukuthi ungamnaka bese soyamhlupha mati ayikho into lemnanzi kuphila nomuntu ubumati hleke wedwana ihleke lo hleko lenjana ifuna ukuluma sinade ngoba uyathi kusilo angimlayele litinyo lami nje singinalo ngini kanzi ngiyathi kusingilele nja kuyibuyena uyathi sile ngimlayele ngilele nja Ngiyolisa isikhathi nofuna kwathi ivimba indlela yikelelo kuhleke usinateke no umuntu nje litinyo lakho lemhlatha kafaka siyonke mlefanele salade yokuhleka nje siyahleka nethi namavimba indlela ngokubabona lingi ubona ohlala uhleka nje awubone into letingothi eceleni kwakho vimba indlela ngeke umbone kuyenteka vimba indlela kuba ngumfundisi wakhe esontweni no vimba indlela umfundisi wakhe esontweni loshumayela kabe ngivimba indlela leni ushumayela ngcono wena kunaye yena nakangekho la kushumayele wena bazalane babhala kuna na WhatsApp group basho bathi siyabonga silivile live kepha nakushumayela ingceke yala sontweni abakhuluma lutho ngivimba indlela lo vimba indlela ubadute nawe nawufuna sibonele siphathekako Jesu akakhaphela umuntu labeka ngamandi wakhaphela umuntu labeka phila naye onke malanga leni ngivimba indlela Judas Iscariot ngimani Judas wakho ngoba sonke sinabo Judas Iscariot akunenzaba ukuthi uphila njani noma ngabasintu noma ngabakholwa unaye Judas Iscariot yakho lokukhaphela uyokhashelwa ngibani wena uyamati sonakile yini ukuthi ngibani okhaphela wena ngiyeleleni asambe indlela yinze mina sengafingalela siyakhona iyaphela lepi ya sithiba selebaleni majaha nasani makho asothuthulwa kithi elifela kangwane ya siphika majaha